Ki khubor ka bate se TV. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net foodish. Ordar mapi nginwan ramangi hakrdob ying jongpi. Ke Jingai ke blokot do director ke tourism ubakli ru ke committee ke blothaban pej halo ke Jingai ke nongnya kali tourist uba asal viding do bagi dekot ke all khasi Meghalaya Tourist Taxi Association kamshim poi shano bala shukota ke Jingai Jingmut hagari ke Jingai blokot uba asal viding do lapin long hasti conventional hall hag bagi dekot ke all khasi Meghalaya Tourist Taxi Association klawan syakani ke Jingai Habakaran jikla patai kubor di Malawai ke Jingai u director ke tourism uba serial viding do ulong bagani ke Jingai omshim lala banshim ya ke nuku rai hende ke Tang ke Jingai Jingmut banshim ya ke Jingkwa ke Jongki shu ba serial lapentip ba ke tourism kan sakhot sia ke Jingai bagi nong benta di stakeholder halo ke kam jungok kai perthei banshim ya ke rai hede bagi nong nya kali ke lapha ya ke Jingai Jingmut Jongki Present ko all khasi Meghalaya Tourist Taxi Association uba Ricardo's Darling habakaran jigla pathai ko bor lapin pau begidan ko ba prat likiman ka bagla deb ban ai Jingmut bat lapin pau ru bagakin hon kan sa apse karai ka ban sami ni ga Jingai bat kiwe ki bedai ki nong dan benta ha kam jungo kai perthei Jingai Khlem ke jongi hapring ka ketua meeting ka menne kalong ka ba ya baik di bat naga sarkari kala pulek ba ya ke ke bang kwa na kalen joki kalong bangin pha ji tho ski aga bai dei ba kita jing ai Jingmut ke jongi lembaki asam touristik si dan ki points ki kumbangi la ya tho mane ki la don kambon ni ke bak in ai sarkar kabut ke kum ha ko tourism department new to be properly la don kita apalagi ni new properly dikit ke kumang kongsan kan sei hi tu ke ba reciprocal kategori ka policy ke ban rekam ha ke bagi ai syarikat sarkar ban rekam ha ke bagi dei bat kita spot ki bagi demand ba ka Akmtta bat ki member ki badan pok secretary jong ka Akmtta mo hi loong ba ngilai pensai na borok ki asang ki badan mene do pok ka kamera bagi long meeting hi lo pan ni session lo priang ni ke bagi ai je tho kini ki singi asni ki bagi seni la bat ngan tha ru ka jing tho kasi nang ba ke sarkar hi ka don kam kala da reng ka bai dei bat tu tho ni ki Jingai Jingmut ni ha ba di reciprocal ni ki wiki Jingai Jingmut ni lembaga touristic association ni ki asan ki bangi demand ha bai dei bat ki ban sna policy ki tourist spot kampat songhun hindiat rei ka kampat don ke jing songhun rei ha bangi keren mene ni la yo hi ta kalenti ke ban hindiat ke ban ke sarkar ni ha ai por hi sarkar pakan pek ban kmi shwai ka ta ke jing demand ni ni la long nim pat songhun dot hadu kata 4% ni rei 100% la don hi ka nagaren jingi bangi kermen ba kan sa trikam la ni kan sa pen ulong ye ke ni ka mat jing dawa jingi ha bai dei bat ki tourist spot ban thau ki policy Halo kata ngila ban sa sarkar bang ngila ong hiru na kanyang jingi de ki drabal kali ki badan hne ki bang din be ko feel man kasni ni ko string man si ban ong no bang ni kamai ki ji te na kanyang jongi ngila ong ban kampen kloi ya ka sarkar nama bang ni dan por ban wan si tai komiti na kawai komiti se kawai komiti nang bang ni yo ban like no jingi jingi sham jingi jat ni ha ka ba ya ki jingi jingi ko ni nya kali kamai tu ka apps ke long hi kum ta ba ni dan kam ban ni lum min lang ki ka do tu ki kali ki badan ani ki keteng jong ki tribal bat ki telephone number na bagara galing ka sarkar ba kin ai no ka apps ba ki data ki wan ki nong jong ka sne ki jalaji nang ni yo ban kin contact ni ki tribal ki dan ko apps jong ni ki jala jong ni gana jong sarkar ni gana jong am ya ka jing ki ya mata ting ni dan hi ka Jingmut banyak sekmat halo kita ka jing ki tak balong yang mentang ya ai lat ni sarkar bahkan pek kami try tak jumpa wedi halo tiba in sapa ki sa sarkar ki haba ki tourist spot ki tangya i tak kili ban masjid ni haban ai lat ki sarkar ban kuli nan ban pek try tak jumpa min sai dia mentah ingin sap Kalau kalian jing ni hapat sengap hiru ke ba sarkar ka Jingmut bat na ka sarkar ke hiru ban sengap ke bangi binangnya kali kamai terus hi bakal nila ai Jingmut ka Ini kan reciprocal proses kalau mbak labun dari nipet ya kan Jharkhand ke Orissa ke Delhi Haryana ya jelasai ni kata reciprocal proses apa dengan jengki. Bat kumno ya kini kota jadi kali niat nak away ke state, away ke state. Di kani kan reciprocal proses lu mila pak suka mila ai ke Jingmut menyas po sarkar lu
nila penihi ba kumno ban pentrekam te ka sarkar ko la klohi na kaliang jing department ru jing director ila klohi ban sim ya kata karai jingi bat ka jingai jingmut jingi te ila shi ila pha ingi ru ban pha ika soft copy jing ni gazette ai khnang ba inyo ban le ya kata study na kaliang jing department jing Dia ke RTA ke bagi orang ka tilibak. Jadi ke belada pentrikam apa kini ke Tang still mengi apa jelas sikim apa yang ke sikim bat West Bengal. But lingba kini ke RTA nak ke pos support ke judan ke amendment. But sikim ru minta kita don ke jingai penting mai. Ban i lingba kini pun ke jimmentoi ke wan ki try ki driver nya kali ki bade na sikim lani na West Bengal kidon laga jong de jimmentoi. Kamlum don chut ban ong bakan lom nok siang ya kanu ke jela lani kinu di driver. Bat kani ke subject yang kumalom menta ke de berang tumai mal ne pengiwan ra akani ke komiti nak yang chairman ru ong ba kani ke subject dan de tumai bat don kam mangin hapan submit check transport department kan hapan study ya kani ke agreement. Bat kumban shu ong no ba ladon bo ong ba kani ke sikim model ban shu ong no kani kam di ke sikim model kani di kabala dep ban trekam ha ki babun tili ki jela kumbala banrap kumbala dep ban penslo kani ke reciprocal transport agreement ke di bala dep ban trekam lo Jharkhand hapadeng ke Jharkhand berkoordinasi par hapadeng kini ke jela ni thu pi yo kadon kanu no jing stu bakla bakan don ke problem ka bede ba kata transit route kani ke transit route kanam don kanu ke jing e ong no pi namar la tangi sim kini ki jela ki bahe bani ke jela Meghalaya bat lingba kini ki jela pin hapu banya lingba sikibe ki jela kam dan jing thot hamno ru hadu menta kani ka RTA ka de ka bala trekam ha bat kalong efektif kini ki jela bat kalawan ra bun ki jim toi nama kani ka RTA ka deru ha be de ka khajna ka donru ha be de kumbala batai ki kota ki ai ka permit kini ki tourist taxi bat ru bat ki kali marhakani ka RTA ki don gel ki state ki ba ken thup lang ru wat ki kali kit marbam sekibi kibe tengangek ba endangila IT chaka state government ba ka state government inda ka shong ban study bhai kani kermen ba kani kan wanra ya ka jingbhan nak menta kini ki tourist taxi driver nak ni jela pinjuru lada ka sarkar Meghalaya kadi banye keren ba ka sarkar Assam ngangek ba ka sarkar Assam ru haba ka don kanu ka jing ye suthu jingmut kan don ka jing mintoi borok lang hi markani ong balale shule ta ka jing tho ka ba kumni kumtai inde ka te limbat ka bayaj ka motor vehicles act ka ba ka de ka central act but ki don ki state ki ba don la ke jong ka MV act kita ki yaj tak ba puli bunya itu MV act ke jong ki denganget kumba ngila banru mene ka be de ba MV act namta ka jela ka jongi nagaliang ka sarkar ka pensno pa kitang ya keren menta ya ka bang donno ta ka jong ka motor vehicle act ko kani ka jela Meghalaya. There was a lot of discussion, lot of valuable suggestions from various associations. Many of them raised important points of concern that they have, and they also suggested many practical solutions. Obviously, we have to take these grievances and solutions that they proposed by consulting other stakeholders, because as you know, tourism is a multi-stakeholder industry. Some of them have some suggestions regarding tourist spots, so I told them, please give everything in writing. Once they give in writing, as soon as possible, we will then call other stakeholders like tourist spot owners. And tourist spots in our state, as you all know, are run by community, by the shnong, by societies, etc. So they also have to be consulted. So we will be consulting them after we get their suggestions of the taxi associations in writing. Legal issues, policy issues, they need time, and they need consultation with many stakeholders. As you are aware, the committee's mandate also is to have wide-ranging consultations with all tourism stakeholders, including those who run tourist spots. Hence, like I said earlier, I have requested all the tourist taxi associations to give their suggestions in writing to the government through this committee, to the committee. Once they give in writing, we will examine the suggestions. We will consult the departments concerned, including law, police, and the transport department, who is also a member of this committee. And then we will consult other stakeholders, and then we can then arrive at what are the suggestions and recommendations that can be given by this committee. Next meeting we have not decided, because we had two major meetings with all the stakeholders. Now we have completed 2 major meetings with all the
relevant stakeholders, from tourist taxi associations to the previous meeting was attended by tour operators, by hoteliers, by other stakeholders. So once they give in writing, then perhaps we will have to consult even the tourist spot, those who run the tourist spots. That means the Shillongs and the major tourist spots, especially in Shillong, Sora, in Shillong Padang. We'll have to consult these tourist spots once they give their suggestions in writing. So I'm waiting for their suggestions in writing. How much time did you give them to send a suggestion? As soon as possible, I said. If they can give today, tomorrow, whenever they are ready. It's up to them. Tinggal lagi perlu Jingmut Shibun, Jingmut kita mengenai beliau kasih. De Melayu kilat wa tentang suggest isu in apa ada Jingkok Sarkar, nomor Sarkar untuk mentah meni tam takwa ban tiplut ya baru ya session stakeholder kepada nakwa ya jelas jengi. Kita dengan suka ban gini aku ini ban kini rumah PD begini di hotel, di guest house, di homestay, bang aku ban kapat di bawah kindi ban piu ban tiang. Nomor PD pergi guest di Banuan, lawan rak ada kali ML ne, lawan rak ada West Bengal ne, lawan rak ada Assam bro. Kinpuai kita guest. Nomor ni ingin di Persyak PD pergi. Ngir ni kuai. Nomor lawan rak mangir di guest, lawan rak kita di guest. Dari kini ke Jingai lihat apa Jingai lihat mentang kuai wa kanlong kapan longkum karashot na mentang aja ikut jengi hari penting di Banuan lah ikut di pasar jengi lo nomor makadai ke pakai kedua kam lah ke Sarkar lah kamna panhau te kalong kan Jingai aja ikut jengi nanti ada ni imansi bansim kena kesinjam ban ya lihat ban ya ro kat bala mo ya Sarkar kata pada dang yaji dah ke Jingai keren Ndai tempat sih, laga kamu long gajing kung yang bansi bansim nak buat pada kesinjam. Kemudian ngidon gajing kermen dah kebayi syong mentah kasni, buat ini di orang bat nak kalian dong Sarkar. Kemudian long 100% ni kermen hi bahkan urlong, tang bangam tip pada haruk kanu pada nak kalian dong Sarkar kan Khlem ne, lah kan Kloy ne, kemudian nak kalian dong ni tinggi kuai bahkan lihat Kloy ke.